Palpiri, palpiri ed anche in giada palpiri. Uscia sa presentano le preparazioni per la sessione nel Cussel Grond. Qua hai samidar la consegna elettronica dels documents via iPad e Dropbox reemplazza ad ina da pli la spedizione per posta. Domenic Gross, manager del Sekretariat del Cussel Grond, ha una finamira ambiziosa. Ja, unser Ziel ist ein papierloses Parlament. Die Vorteile sind, die Ratsmitglieder haben jederzeit und von überall her Zugriff auf die Unterlagen. Sie brauchen nur noch das mobile Gerät mitzunehmen. Der Datenaustausch erfolgt rasch, einfach. Die Geräte sind relativ einfach zu bedienen, was uns auch jeweils von den Ratsmitgliedern bestätigt wird. Suenter in una fase da pilot da di non pa ussas annunziar mincha parlamentaria e mincha parlamentari per il traffic da facenta electronic e senza palpiri. L'iPad vegn allora messa a disposizione del Cantun. Già oggi lavorano 90 dallas 120 deputadas e deputats del Cussel Grond con un iPad e renunziano alla spedizione per posta dels documents da commissione e da sessione. Christian Hartmann è sta in dels emprims e nel frattempo el sa disavi da ses iPad. Also quel non è più no. E sto dir che è schon qualcosa flott. Is a tot in un in mem, se svolas centedes es pot preparare, vegna d'una col tren, se vegna in qualcosa da nostra secretari si possa inceler e possa preparare e scudit e non è più da portare subgiare esatto, scopi bot. Mirko Rosa dovra da pida curt il servizio elettronico via iPad e Dropbox. L'emprim era el pliciunc skeptic. Questo scetticismo iniziale in parte si è sciolto e per la rimanenza l'esperienza è positiva. Devo ancora comunque abituarmi e apprendere il funzionamento di questo apparecchio. Indubbiamente è un passo avanti e potrebbe essere molto più utile del vecchio sistema cartaceo. Tutti i documenti da sessione vengono messi dal segretariat del Cussel Grond e in ordinatur da Dropbox. Il criptadi delle datas in Dropbox vien fatto tenor il standard AES 256. Questo standard vien dovrat dalle banche per segirar le datas della loro clientela. Le comembres ed ils comembers del Cussel Grond ponussas annunziar con lur plet clav der Dropbox per avere access als Documents. Die Frage der Sicherheit war eigentlich von Anbeginn weg eine zentrale Frage, ein zentrales Element. Denn einigermaßen sicher muss das ganze System sein. Und wir handhaben es so, dass sensible Daten werden nicht elektronisch weitergeleitet oder hochgeladen. Da betreiben wir nach wie vor Postversand. Ergänzend muss man schon sagen, die Unterlagen, die den Großen Rat betreffen, die werden ja alle publiziert, öffentlich zugänglich gemacht.